byona kutkubita Orubaju byo no muhanda gwo muntu arakora bamuyatamwa ekibindi kiri mu bembezi ebyo nebindi ntwija kubitera mutoki studios ko gwo murundi twineiba kweta full pano now yinyo pana batsigara babari abakinyi bunka abantu bo batembuzo beita bitwa outpushing ikintu icyo ryamba mweta Jumba Jonan narga ishembabare no munyamahurire oguma mweta Kanso Robert Ambikire abubwire ogwo mukuru bamweta Denmark the man himself FDC champion najata muramaturukuraho ogwo mweta Honorable Kamagara no munyibanda nabo ico ndu twija kwantu ndu uraze gamba ija kuyanjura abantu nabaramutya no problem atabubwire ndu ija bura bati Jumba akantu kacheki kwendo tandikire tutakagire mu topic ye ndebire minister yija Sembabure minister ya temefuka yo kubanza omuhuru yo kombeka here center yakana kujungera amaroro makera rumenja gumwine Sembabure amukuru ugo ndebire Honorable Kabanda narebaho Honorable Sechikubo narebaho Nkarubo narebaho na state minister now Honorable Anifa Kawoya hamwe na Kasora barho okay tunarebaho Shati omukure kwanje na merebe gumisa bataro kuko ekibeki yo kwigurirwa ro kahinduka kadara ko kugera mwatere mbambo na still Richard ndebire ekibeki yo kwiguri aho kuterwaro ruta cyenge mugenzere mwamutaho theater yanga Sembabure urije kugabira stageza yatfokana tayandi ndebire ntomizirengana narebire myambi ne kwata bateje hamukoro ni kibaro cy'ikiryaho agataho haruki kibaro cyagataho urutaro n'urwicyo rumpurire nabo iha areke atakahereze bo mukibo kandi akarumba manyo bwengaro advice basa kurgira ko rakigabo Jumba watiza ubutiki biryaho nibi takagira aha mukoro Pablo kandi biterekitse chamani konka akunye nawe yasikayigurege abantu bita barukurikiza radio 5 yenda ko haramusi aho munonga no kubataba bisoko rwo mukwezi kwa kashatu tukazo mu kwa kana no kusima munonga abasarambe to abo kusiba nebindi urutaro ruri ahagati ya NRM na NRM abo kwa NRM ni berwansa ikiche kuza nyongere nyingi kuza Shasi ombaka wa mahogora nose bayo mekirwaro byebitakuri akome kirwaro mahogora nose rugushuru mebana liyamba abantu ba NRM kandi NRM bafire musete nyingi hafutubire turi ahacishaya yebitakuri Honorable Minister Denusa Chenga kwigura mwirwara katema efuka yo kubanza kurugaho kuza umakaga Honorable Merbe Gumisa Women MP ni metaza capital kwa kuruga Pascal TV ukaza hali abo ngabao konkamira tara ekikuba sangwe ntaro za Merbe Gumisa na Honorable Anifa Kawoya nizibasa kugenda ku kibina cy'NRM no butabaye ubwo ni minister ni kada wa NRM ubwo ni women MP no mbako waronzi w'abantu akarabamo izi unopposed ati no mwese imbere ho NRM umene apemba akayifasha kubahereza kusingo mu NRM banga kija w'ikibine kindi yasigara rwe yaraba mari wa NRM ekikuba sangwe ntarezo nizafata za mnonge nyine mirediyo ni nyebuza nka women MP by now tuntuza ku radio ya kayokubanza wadi yacu kera Easterman Honorable Minister Anifa Kawoya wari kuzafite ivundi kezi ahabo kuba no minister w'byamagara babahire miliyoni 9 izo kuza komeka irware konka entazo zabo umwita kwenda kuzahana abo ko rwakatandwe sande bwi twatujye ntutema nico kimwe fuka yo kubanza gombore ya kashenyi umutabone yande herese 3 erikuruga herese 3 erikuza herese 3 ekikumanye sangu ebyo byone byo byabanira baho bwana Paulo n'abaturikize nibani biretera abantu kusigarane bebuza uweni yaremu na rwana uweni yaremu mugenzi we mbese kuba
yo barwana yo narwana na Robert hagira nijo yaba nabanga rwagati akashika harukuza ringa takashika icyo kubanza omwe n'umene MP natwara district yona egomba 15 natwara district yona erimo amashazana erimo abakabana erimo mahogora nosi bahogora west bahogora south na rumuyaga aba bakabana abari kutwara wari wakatana kuyakubariyo barwana abona bene yaremu nice kitokubasa kuyaba abantu bakiriyo mu bitaro zo cyana kito nzete zo fera nzete ntare zitakubasa kutuyamba gavumenti yakoleterirwa rwajye kwenda kubugabugana minister wa re konkirwa ngeri mwe kwenda kuyamba abo kuba kwayemerire ninjukaho hona rwemereire gumisari yo mu cyankwanzi barukuza kubugabugana president bahereze kwangura karu bahereze kurahira hariko bavugabugana niwo muntu mo ayemera kajati his excellence abacyara beitu bingi nibaferwa umbyaro ahabo kurwa amarwana mwe mutereza amarwana kandi bari leta kandi niwo umwe kandi wabura konke n'umugambira daraho kuraba ruhabe naza kurra tawuko nanye buri mbende begumisa benta kwije ahubwo ni mucire to niba roto mu rugambereho abo kwakomere ndiyo ni neba honare baruna kasoro naga kanare bahonare bo kabanda uwa kasamba na sechiko bagambire points zabo zaragaye bagira bati ware umuntu atarukuna na mugenzu ikibani kibanisa utarukwekunda wowe ware umuntu atarukuna na wa NRM mugenzu na batarukugira cyarukongera ho abantu mbe n'umuronda abantu bobenyine mu statement sabo muronda abantu abaraba yambe barakubasa kutwarishe mbaburo misho batarukujigaranya. Okay, maybe ninzagaruka mbuze Robert tinguza ku Robert politics zirya honozi niki kitago aho kwase kikubo for the first time munywanu wawe se kikubo abe na campaigning yoro musori omoizere hari abe na tuisenga ronkoro kutoisese ntezembaga engaro zakawoya engaro zankargo engaro so Robert politics zirya honozi anifa begumsa politics zirya honozi ndi nashatse kubura mu gihe kwijoni Minister Jane Ruta Cheng ariyo neja hamwanya shatsi yabatari USA naratari munsi ndijo yona ugutu minister mu cyo kujya ngo akore kinyi muri MP muri varivo ya shatsi what is happening politics ziri yaho nzi iyo baramwanga nubanye tambi nzarwa semba ngira kandi kumbuza nabwo ndishyigiye so man Paulo nanye mbere bira social media kunga ikibazo cyawe kigira ngo zo politics za muringo muri Zimbabwe ikitwire mu bunabe district council wa Paulo ngani no kushasha haine politics izitinde kibaro abantu kurwana nakatankera nakatankera mu kubaraka buka umwami Paulo haine bintu bishemerere kutubita umuyihango namboye nunikira kufana abo opposition turiyo tsakugambo mu bishoka buri kintu tokubasa kukikorera mu politics tokubasa kwata byamagara because umwami Paulo obano we FDC obano wanu obano wa NRM obano abambo bekibwaro reri akumuntu obyono yanga Paulo obano yanga kamagara obano yanga Denmark irwaro mndobabi omwami Paulo nyonde ebire kitali ki sikya bundu fu omuntu kurwana politics simbi esakubasa kuyamba omwami Paulo ate kibulize shatsi obutuba tuli omukaruru ningerekeri yankubi 2016 yes tukaturi bomuyaga president ijana shabakaru nkareba influence ya minister nabanda babintu bahagera ugwa nifaka wenyine
barakutsinduka chairman karbo nawe chairman waberetse imbere aho rebo se umutimbakada nguna kuchera president yo ngutimbakada se chikuba nawe yaye berai buraba daratsinduka karbo niba wanshoni bagamba jangara mu watima mbere president Kastaro so se chikuba se chikuba yaya tkamfutsindi se chikuba yaya nga yamtsinduka so almost lokamba wana president yashi so nukendera shongo by'umwamba nyingera mu cyo kwetegereza kugira ngo ushatsi na madame Yogumsa babura mukoro uguminisita okay anyway reka tuvumure ukake results yabikintu ije kureba Denmark na Kamagara akwi comment politics z'amashaza za district woman MP takwatasa no wishaza no wa constituency obu okubushongo bunu burgaye bona kan baba tirwa karuru batunga imishara yabo beinin why okubagarun bunu burgaye batitsimbire hamwe so tuje kureba a quick comment just on that then tubone kuzato piki just reka turyomo omukahumuro kachaka utakarga Sky TV irakari abantu Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabinyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara. Ekigunda cha Sky TV showtime. Okutaha muno mutwaro gumwegonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yabana tutaha kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash Mbarara mukashange ahari Buremba Road achombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street achombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanju ina emwe 5 2 8 ninga not mushanju mukaga not 13 2 nshanju na mukaga. Abanya-Uganda mwena na mnonga barebi ba Sky TV lebe Ekigunda cha Sky TV chaza momwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura enti pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya Ekigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwe kurija office ya Sky TV ogure kuponi ogirotiche oyiruche ngwabira by'Ekigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabere Good Friday a University in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagura mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister w'ihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja Ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karunji Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi mnonga kuruga burenge bwizoba Karwa Stachazi Shine Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi vingi mnonga hari yabaho live band abatagurize baronje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magara gawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Honeypot akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bikiraho teresime ya 0 mushanju ina nshanju 5 nina shanju nina nanga ya 0 mushanju ina 5 08 turebere nshonga za rukundo aha Rubaju ro mwami no mcyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariyokwe
habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebire ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu programu nyamurungi eya Love Drive erabereho buri Rwakana na Sunday shaina n'ecweka paka shaitano n'ecweka ez'omukiro sakwa ntukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abari okwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platforms zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu otaferwa programu y'omukozi buli Rwakana shaisha tunechweka kuhika inane chweka z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murumo ninga shitori kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakarya abantu buli Rwakabiri shaishatu n'ecweka kuhika inane chweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tutyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka program party time aha Sky TV na nyamuhereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shaha 10 z'omwaba no twanta omudi atamushana akushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shaha 10 z'omwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Nadena Cubs baby bam 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 Sky TV iraka ry'abantu Sky TV iraka ry'abantu Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale
Oli wakabinyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara, Chigunda cha Sky TV Showtime. Okutaha muno mutwaro gumagonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kache emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash Mbarara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabiriri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop Eduka number F05 kumanya birukiraho tera note mushanju ina emwe 5 2 8 ninga note mushanju mukaga note 13 2 nshanju na mukaga Abanya-Uganda mwena namunonga balebi ba Sky TV lebe chigunda cha Sky TV chaza momwonyo twashuba twarya mngenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya chigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwo waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwo kurija office ya Sky TV ogure kuponi ogiro tiche oyiruche ngwabira bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabe Good Friday a University in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebembirwe Shiba Karunji Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi mnonga kuruga burenge bwizoba Karwa Stachaz Shine Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi bindi mnonga hari yabo live band abatagurize baronje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaragawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live Sky TV ebyo byona bishakirwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Honeypot akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanju ina nshanju 5 nina shanju nina nanga yaziro mushanju ina 5 08 turebere nshonga za rukundo aha Rubaju rw'umwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo butikirizana habamu n'obutabanguko mu maka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesigana okushanga otine vunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mukiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no buhabuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunechweka kwika 4 z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu
buri rwa kabiri shayi 3 n'ekicweka kwika 4 n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Orukwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Program Party Time aha Sky TV na nyamwereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yarabirorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntubyoreka aha Sky TV shanje aha ngaje buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Shaha gatano shaha munana shaha 10 zo mwabazi no twanta omudi atamushana okushaba kesho ngoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shaha 10 zo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Adena Cubs baby bam 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 bam. Sky TV iraka ry'abantu. Sky TV iraka ry'abantu. Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabi nnyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara. Ekigunda cha Sky TV showtime okutaha muno mutwaro gumwegonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 9 2 8 aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amataji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash Mbarara mukashange ahari Buremba Road achombeko cha Mbarara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street achombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera note mushanju ina emwe 52 82 92 ninga note mushanju mukaga note 13 21 nshanju na mukaga.
abanyayuganda mwena namunonga barebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chaza momwonyo twashuba twarya mbwenu hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwe waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwe chikuru ya office ya Sky TV ogure kuponi ogiro tiche oyiruche ngo biro bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabe good Friday a university in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni prime minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebe mbigwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na beshongoza vingi munonga kuruga burenge bwizoba Karwa Stachaz Shine Muchiga Jack Kazire Penny Patra na nabandi vingi munonga hari yabo live band abatagurize barunje munonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magaro bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakigwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 ina nshanju atano nina nshanju nina nanga ya 0 nshanju ina anani itano ananina 08 turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otine vunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezo mukiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu otaferwa programu y'omukozi buli rwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha a Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakarya abantu buli rwa kabiri shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro otaferwa program omuhinji n'umulisa aha Sky TV orukwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhinji n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make lero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mu itaka Sky TV irakarya abantu obukubagano n'ubwingi munonga omu constituencies omu mashaza ganyu abembezo yibuza kabakutorine kwebembera hariya iyo kabakutorine kwembera aha mwena kamwarabireho kandi ngo kamuruna bekibina kimwe kandi numwija mu gihe y'ubukubagano obutwandire ba corona buri kimwe cyone just to picking example ya Sembabure ahi jumba ya naturetera story twantigeza kutunga minister kwija kutere mfuka yo kubanza kuombekirwa y'abantu kakintu kakadara ko korekereza naho ebishongwere mwenu Sembabure Yesu setingire pesa njyangu Robert yatuhire nanyere kuza mu mukamagara inshungizi sabembizi kushanga batakwatanisa mbasavinga abantu bamwe bona bakajya mbaza kwereza kamagara
tubakuhereza mu constituency ogu numani member of parliament ogu elected member of parliament wishaza kunko ushanga tukiza kurwaninga umwaka gumu ushanga really abantu batakurebana ubuzima burugaye kwikiri just stanga twakiha as kibere Zimbabwe. Okay, bari bana Paul Abaho abari ba Sky TV mwena aheroke mikutuyo nemoroho amazina nakamagara Godfrey kansa wa district inzo cy'abantu bakagongo division mishinje ya district ibanda kandi sinya na media activist aba Western region mwenu ubukubagano nko bobe buri umurisemba buri nko kwagitanka ki study then cross katinga kusanga nabo endwanagana mikoro ya government n'imikoro mu districts hazabibembezo go nero C5 na ino deputy yeye akatoranwa bebembeze kusavinga interest za district ugakatorana bebembeze kusavinga interest zisa za ngeri ninga municipality nkeje ninga city konkana banyurana na district council nawo abatahira mwagati akwana wihini interest za yorekeriye nchireto jimurunde mingi omuzungu akajya the court of leaders in most cases determines the quality of services omwebembezo warondo mucanga imirunde mingi nibwo buherezo bwo no kurebwa umucanga ico watora no muntu abwe senteze nibwo buherezo bwo no kufana hata ni manyisa ki eco kubanza quality of leaders orina bare C5 na pingo atejente bya membo apartment kuja ngo ninyenjine risaza hati politics no manya bwana Paul nabari ba Sky TV lack plays a great role omusinguzi bwente bigiye kuboyini kamagana abasakwa membo wa parliament oryo mugigo kwe oyesimina kamagana bwa district council boreni akwa there is lack ojo tati nyowe ninyende ntebeji orche amaniro C5 konko bwaza esaga mati yakunda hati yosaga bugeta kunda abantu nubo kwendeje ntebe iyo noteka kuza gukora karanda politics guma no Rwanda Soria no mudemizing no mugarra kimwe hansi nabya kimwe mugufu hati kituma abantu baduvopinga anga hamwe na Noria candidate bane membo wa parliament yaduvopinga anga hati karanda politics ezo nizazirgamu nekita abantu because abantu nibateka kwiza kugura ya C5 nkogo bamwisi yakabi umuringo gone Rwanda Sota membo wa parliament witu kandi tuza twaja mu politicians zabo baja ngo kitini sauna ribose chikubu membo wa parliament wa rwemereire ngo abina na yanariza buri muntu wena minister Anifa Kahuya atoryo wa mama we bare semba burojiberiyo na nabize ubona yabana eco kisini cyesigizo cy'umuntu ba semba buri na mahuguro kwa hibaye bariza rwemereire hinecere kumanyisa na naba batizere hona busasi hamwe na bigumisa na ubutaba president amwanya ubu so oreba ngo isaheje bebendeze nzo zibere ahize kurwanira ubunyansi nibwo buri kubona so RC5 yanarwanagana na membo wa parliament niyo mutezo wakarunga kamagara yagire abuksi nkaterwa mushana nkaterwa nzura mfutera membo wa parliament wanje kandi kumangwa muri ni scenario C5 ncimanyisa ngo bwiye bwafika RC5 we shall fight back tukusiya kabi omandi choma akajat when you press people on the word for so long time comes those people have to fight back to what MP to come pressinga siko RC5 obwembwe ko time yakaruru tukupressinga back turukutera karuru uta RC5 wita member wa parliament wita gumizamu kandi wabure MP oyono pressing RC5 witu nitonsa ku pressing obwe bakaruru tukutera uta hat MP wita gumizemu ninga RC5 wita gumizemu so orebangu abantu abinje they are serving they in politics to serve their egoism tendencies amabondo gabo narabara honka konka tafuteka teka muntu wakagongo amuntu wibanda amuntu wachiruhura we nata mwine biteka teko narabara honka so ababebembeze bekike twataba protein jombi yanga byito masaza no madisi abebembeze abantu muzaguma mukoma kufuteka karuru no government yo ni Rwanda kugira gutse guhereza Denmark yare abantu abamatandika batayine nshunga konga bakiza kwembera kugenda kaire MPs abayemba kwatanisa ushanga habaye mu kurakso muri imbarati mu kukiri icyo ngi ibona mo kurara kwatugambera ushanga hagira mu buzo ushanga RC5 ninga meya umukesi yambara ubunda ine MP wata kurebana nawe tuba kuzamukoro gumwe kandi tuba tuje tutera ngoki wabare Paul kanto arumugisha muhango okusima panelist bagenzi banje kandi okusima management ya Sky TV abo kutezo umugisha muhango okugamba
kandi tukaheza inshonga zaitu ezindi kuteekateka ngu abari bashibe kuba nibegeraho kandi baketegereza cyangwa icyo kuba nikikoro nimbaza kutwara umugisha again kusima abasiramu abo urutambo ruringo rubatambura umisibo cyabo kandi nangwa sima staff na management ya Sky TV again ahabwa urugendo rubatambura isi abanyankore beine enfumu kandi enfumu eje tuyireho enfumu iri kugira ngo ekinyanja cyaza kujunda nikijunda nikirgamutwe nasima panels bagenzo banje abwe bagamba kandi ndi kuje kubigarakamo ebagamba umuntu wa burijo nabimanye nangwa n'ibindi kuza kugamba umuntu wa burijo nabimanye n'ibindi bituye ntugamba ebagamba nibyoreka state yihangari yahikama ihangari yitu nyoshe nimbagambira kandi nza kukigaraka mutine kutina rine categories abantu babiri aza category mpango ne yabanyunyutwa then category enche ne yabanyunyusi abumwana mugamba bona abanishatisi obanoha abona n'abanyunyusi abo akini mbeta abanyunyusi bino bwesije kandi hino bakuyo bwesije abanyunyusi mbeje batera ntoki ebiri kutera n'abanyunyusi okusinga wene bakuri bari kwiyema bona ni barebe bakureje kandi umugabuzi nomanya umugabuzi nogu that's where the problem comes from nienda bagambira nti omunya Uganda wabano reba state yiturumwe tuza omunya Uganda waburije ine kizibu cyango kandi kizibecho ni washemerera kuchezaho kandi okuchezaho tikurwanisa abanyunyusa bacyaba ba constituency level ngaha okurwanisa ekizibe kiruho no kutandikira yigure cyenyanja kitanje kijundira rene tukagaruka hansi ihangariye tukariteka mu buteka tukariyenyumirizamu tukagira ubusinge ubutuye turwanira kumara bwiraburingo webara dede bako barashiyuna MP kora na Euro C5 na cyo kandi cyari okay aho kandire naba kujya mu banyonyo twana bo basiyamba barazo twebuza kandi yes okay so then makanyenda ku nyenda futakane mu topic erizo abo kubakingumire kubuza abasheja aba eyi batakazaga so iwe niza kubuze yo twire opposition nejwe kerake kame cyuka turi ko twatargatse opposition bagira ngo Denmark ari mu opposition naba najwe kerake wabare mu Paulo ekigambo opposition omwihanga eritu eritujemu ningere tukuriremu n'ekigambo ekigumiri describing umurimo rw'ituru w'abanyankore however nyoni ntekateka okurugira ekibine kindi kurugamu nangwa n'abantu abontuyiremu nangwa no kwijaha kwanje nindetwaho okugambira abantu abo abanyigirwe obucweka nkagari gano nanyoshere ningamba haza abantu abo n'abantu aboro n'abantu abatari kuzomwirwaro bakafuna mu mbazi n'abantu abatari kubasa kuzoma mashomero marungi aha kubatebeine okwebasa kona wabanoreba you see na Bible ne kigamba je ngo wabanoza kugamba oburinganiza utakabutandikira rwagati utandikira mu kutandika reno hikamuhero abantu bingi boshirene bagamba okuruga kinana na mukage byabiroho ubunabire ndaruho kunke bindi kushoma twashanga ngo all political and actually not only political but institutions zone zo kwenziyamba abanyayuganda zikakwatwa umuntu umwe na nekibinja cye cyari gukora naco ninge cyari kurya naco talk of the parliament nico rukureba parliament ruho konkate kine decision as long as mukama wabo ningo rukubakurira mnonga yabatine interest mu decision ejo nico rukureba leaders amwana mugamba ba chairman C5 nabandi baruho konkatine decision ei bari gukora yona okuyamba umuntu wa burijo government ningo umuntu mukuru mu government yabatine interest mu decision Denmark yes please den nojwe kirabanyikiro and yes tweka nkagariga arigana no ukoraki no bayambota you see okukora kwanje ninga kwitwe abenji abanyigirwe kuri yo mumeringa eshatu echo kubanza information is power ko mujunga ari kugamba kandi nanyi nangwa nabagenzi banje ko bariya twene ntwetegereza nangu information is power kandi cyo cyatureta nangwa ne cya kabiri tikwereza information yonka
Activism. So cyo kubanza Yes. mbaha information. Yes, because people need to understand ekiri kukorerwa Kampala, ekiri kukorerwa mu parliament, member wa parliament watiriyo nakora akuba abantu bakatekateka ngu member wa parliament okora no kureta siminta kajiga bo mu cyaci. Member wa parliament okora no kwijaka barabara makabazikira. Konko mugasho gwa member wa parliament omuhango no kukora amateka gari kuza kuyamba umuntu waburisho. Indeed ecyo kintu nicyo tushobora kubanza twateka wesira ninga twadwanira kugira ngo umuntu waburisha cyetegereze member wa parliament wanje kari kuza mu parliament kutensa anteseza ninga yeteseza. Enkore ya kabiri niza ku borrowinga point ya Dr. Besigye yaturanaga. Activism. Dr. Besigye no muntu ogira street akarwana akaterwa akakora cyone kiri kubasika kugeza ngo ngwayore ko muntu waburijo ekime kwa nikikorwa okutensa ko ngati kuri kwija kumara hebize bibitwine inga hatuine koreka abantu ngudaradara hashime kubani hari kiri korwa okusinga okutensa because omu regime turimo okutensa tukuri kubasa kwija kumara akuba we are in a regime of whereby all institutions zone ziri captured parliament 70% ne belonginga wa mukuru wihana meaning that ecyatari kwenda kiri kwasa kugira bata kukorwa nikimayisa ngo umuntu onyigirwe mukora setera side yanyu tera side yetu nchoreka ngo umuntu onyigirwe omuntu waburisho ndi kujwekera tari kuja ku meeting interest day therefore not only activism must be accompanied by defiance kugira ngo ekimurarete no murayo muri binjo mu parliament twaba tari kwikiza nacho itwa binja banyigirwe ntuza kucanga omumbera yone kugireta eri kubasika and indeed nigo murimo gwitu oguri kusingayo ugo position. Yes. Okay, maybe kangire ndawakamaga. Yes. Opposition eri mumbera kirizo abo kuba nanyenda ngo umwami deni makabaza tugambire kituru kubabanja ko opposition twatwikiza na deni makago bintu tukubanja opposition. Ikibuzo cyanye kigera opposition hateri bigendera mu mbera ki Orubaju rukwabura government. Yes. Kurura ruho bakujya kwata tocyo gitero to mu Orubaju rukwabura government. Yes. Toki yaone shikira. We bari bwana Paul na dio saya submission ye na abinye na pano kanso Robert ya mwana na Jonani ni mabari ba Sky TV mweno state opposition no muihanga nani ntira tochi hati ninchereza no mbajango kigambo cyo mukuru abanyankwe no mukaro hati nyino kwichereza mu president Museveni yabiro mushayi yakora kandi nihange inaryo na rutwa aka because mu communication yeye 2016 mu election ikigambo cyo mukuru no mukaro mwini kinamani mingi nkibasa kutambira cyanga kitambira kitambira family kitambira n'abantu abatakamanye kibakwera kuri 16 mu rugwe kuri 16 bukoze mukaro w'abantu ogurya no kusemba kusinga jinyamiri warya cyecha bifo cyo watoto yari ombucha okay nagwagomere kuri yombuteka so mwenu president kuri 16 ariko addressinga ihanga aryamukora gumwe gwa television national television akajati I want to assure you members ohabi atanje kufitera everyday ringing bells zisa makaga sam shanju sai 10 chaos na toto anake ebyabadeni ma opposition na FDC bibimbi go kitinisa kano besije kati baringwa kana Rwanda rights z'abantu hazamu walk to work activist ati ihanga kandi no burimizi hata watambara noza urwo noza kusiba kwe hati notambara noza abayimba tamba n'abayobine offices zabo hati noreba ngo tuyinekizo mu ihango mbwana Paul we are living in a situation of man we are in a capitalistic state we are living in the situation of man it is a man society uruna atambara nikansombikiye nazamu mugeye advocates ze kuzakora oriya natambara naza business ye kuzakora nubwo ari opposition nubwo adiosi narwo wabamuka anaba agenda za business yo banebe kade obanike yesikinke azakora atwe kandi wibanda ogwishongoro owakamwenje owachiruhura okuteka teka ngo nuri rwanira we yatambara naza tumuhereze mfuka nangwa kabona yebo Jennifer Messi we bari honaribo akabuya kuyabaroni mfuka tumuze kwinga barondere myani ubwo nangwa toje cyo wamuhereza ubwiye buke horebo muntu ariyo nakwaki hadi yosabe natambara naza kiyesi kuzakora ayinebe kade hati omusari yo nabimbeka mansions
bamwesire bagize ayi bastama no round table bikirizine nawe hata barabaye bamufollowinga hati bahendera bata so twine politics za betrayal abatigire misiri abasigire misiri yabo bakarema kugifa ko bakamanya ngo no kutamba wo kutuwaka no kutamba no za mu mugo home office bartsi bacu bakingeza ubutinsa kano besije yafuno kweza heru yihanga nizabwa akawutinjana naba adios nabandi baza ko mugade nzinko abageze babagana kahunga kabo bagenda hadiyo sabe inebukade harya yayo nayo mbeka mansions na supermarkets zabinga 13 ati uwo mwana gwarbi yafara umushira biyafura mukazi aryo mu Kisenyi aryo murti ariko kagongo zakashangwa nyamushiga zoko ariko za Kitaji ariko ya za Kamwenje za Barambera Kabambero ariko ya za Kiruhura mbogo kanoni yabata so oriyangu twine politics of betrayal hina abantu bake baryomba mba misguidinga political parties because one weba tukujya ngo cyatanje cyane mu Uganda political parties state ya political parties hano mu Yanga one no mangaga African countries zone no sana nguzika zinowruye bumwe because omuyanga ya Burkina Faso Western President Thomas Sankara akazomahe amahago yaga joininga hona munywano we yabyaryo fuzi bakuze hamwe na Thomas Sankara vice president kuya kwa siyanga ya Burkina Faso ya mwezo bwa vice president Westinsa Blaise Compaoré ya mwezo bwa vice president akakora ryo fuzi bakora kumwe ba joininga kumwe amahe kunkebero bitano aheze kufuna information kwa abo intelligence nkonka minister wa defense ya mujatu konka ni impura y'urumazi nguno babasa kwiza kwa assassinatinga sur ekudeta ortari samataro ninga bakwite aba security police bamuganda president kantura yechi atono because Blaise Compaoré vice president we binakura state agencies na parastatal bodies za security hajatono atobonye niyo mukondo gwa Blaise Compaoré vice president ubuna kuzena wako mukunda kuzira ko nazwe bijeni nkajwari nkito nkakora tukazoma ninka mwezo bwa vice president mu government tukajikwata suwe ku ortayi samataro tukakwata n'ikintu kitu takandebye umbero bitanu bayize kumeza information ejo ayabi yaryo murukwe urwo kwita Thomas Sankara president akabari Western Compaoré Blaise vice president mu yanga ya Burkina Faso the same applies in cross-cutting tubarebera habayimbaga msamani minji munonga za rwamparo kwa chairman wa pate abantu binji munonga za rwengoko n'ubutwa kwatagambira amazina rwengo akaryo mushawa manu wa nupu aina mani minji munonga bakamwita bamukwasashi ubwa RDC side yo na serving interests zeye nibondo rye na family ye nabamwehingurije relatives tarashonga zabantu abiyabe naja ati political party out yati ngo mahungu yabe ibembizo mu ntogo oriya bakamwita bamubwa ubwa RDC wa rwampa so ati kintu manisa cyo bwana Paul kintu manisa ki nangwa yo tukutekana nabigombe byo butege cyane abiyose information letaro pozi bakwaka hungani ku mano wagenze so cross cutting akatandika nese ni hangwa because wale bana nabatende kwa ba Yesu Kristo mukama witu abatende ku 12 Yuda Iskariota kuza kurebya mukama witu Yesu Kristo mukama witu kuza kumurebya nababa bayimbaza kumurebya baryo mu rukore kugira ngo bamuteye misumari bamwite bamuturgunya bamutere zamba gute hati akaba Yuda Iskariota akabajara atkonka shi akababuza atkonka nyo muza kumpa chikunda abarabyo kunda abatemere pasi naba information umusha mwamwite nyo muza kumpa bakamweze nusuma 13 zefeza Yesu Kristo bamuteye mitsumari bamubamba abasaba kuri bicumuro nico kurebere side nesa hejo hano mu Uganda koko gawo ryo mu kigombe cha FDC nga audio sa yaba na stama nabanja ba NRM barya round table discussion nabajat konka numuza kumpaki akahunga muza kumpa kaca cyu ninga nakambari so nateka kura muzanabo baje ngo bagici bamukwasa adios no uru adios yahwera nkoro baro muri mbara yabari mnongo kachede na iswito nani rawugambira mwana nje nti abantu abari munagambira ningabo tumuntu gambira nangwa na woriya abinjiro manya history kinana nagumwe president Museveni kuyizire ari kuza kuzomuchaka hinabo yabira ine hinaba betray nje ngatira muri mise kweza ki orugamba niye nakugambire ngo nobo ko mu NRM nobo ko mu FDC nobo ko mu National Youth Platform nobo ko mu DP abantu nkaba tubari kugira bata tubari kuburama konka nabari committed okusavinga ihanga ryabo naho bagizire bata baruho kanani ngishabo umwami Kamagara
ekinte cyo kugira ngo buri omuwe no kutekateka ngo ari mu FDC ningo kwishoshetinga nawe ngo naramuzubwa ebiwano gamba naco ni kibi niye nakugambere ngo hari abanya-Uganda bari committed okusevinga ihangari yabo okurabira mu bintu bitangwi kandi niye nakugambere kandi ukamize okumare naku ishato mu FDC ningo mu opposition no mwihangere turumu nekinte kitangwi munonga. It is a very very big sacrifice, very big sacrifice. Okay, yabare muno yumba omucheke cyo kurugamu bukomansimbi nupe katwara noshoto wasingire katshabakari aha hariya masaka sempi jatko na wakagenda musemba bure honka okuruga hariyo nupe hariya matete hariho mutanu sokuna narganka zumwishaza rya nupe nditanaho nambogora south nditanaho ni ndana sokina rganka za kumasimbi area south ya katshabe oba niyo south ya katshabe ya katshabe ya ruth ni ya namugagorete aha amashazagu ngatanaho opposition ineke kuhinduraho cya kabiri iwe kishane cyo kureba mu opposition no mwihange birebe nikiya we barebwa na Paulo ikibuze cyo nishirungi abarubaju rwitu kwakansa gavumenti orukuhabura nice birukozere tibiru kutana abo kuba umbaka wa parliament natunga sente ziri kurengo miliyoni 20 kwezi kuoriyo no gamba gureta masaka okutwariza hamwe district by now district 10 harumuna masaka state ebicweka hihi nkanshanjwa arigana bikatwarwa abantu bo opposition abantu ikindi kwenda ngungambira bakuturiza Sky TV na Radio 5 tebine cyango munonge kibakozere habo kube kiri kubatwarayo nekiri kubasyayo kukora emirimo yabo no kugamba munonga no kuriya kutunga cyakiro yerizo nubwo mazima opposition omwihangari iteri ya Uganda terumu bwana Paulo n'abaturikize habo kuba kor kuboriyo noreba omwihangari iteri ya Uganda nyina nkwereze byo kureberaho by'abantu nkabashatu n'ingabana ababiri bari abamani no batama wabira president wa DP kumare myaka ikisanja cy'emyaka 5 yagitaho n'ikindi konkeri zo bari minister mu government ya Museveni orukwemerera kagira ati government neza kukore cyamana kandi kirungi neza kukitwara mu izire rya Yesu ohora nati gamba na mane mingi tuwowenka tubetwine president wa Federal Alliance omuchara Betkami omuntu 2018 akakora statement yagira ati president noza kuhangura Kampala nebicweka kinana arigana Kampala bajihangura amana guyabire nagambisa ari Federal Alliance tindu kumanya igaburire kor kubori yaho waboriyo noreba abo opposition abutwine wareba speaker wa parliament bwana Paulo Anita Monji akaryo mukazi wa FDC nkomba yagira to kutinda kuza kurira yo niguta kandi genje nye gitaho bundi nkatungo mugati herizoba ninambisha to mwihanga umugati yatungo muhango guruhona na tosi yago guruhona keki guruhona na blue band byona byijiri omwami Thomas Tayebwa deputy speaker akaryo musha wa FDC ngogo kwa rugamba ekiri kubagambisa munonga no kwenda ngo batunge cyo kuri agogo ngo mazima yarugayo yayegita NRM erizoba deputy speaker yatunge kiyari kor kubori yo noreba kambugu abayira ryo mushija wa man mobilize murungi wabe kibine kiri kuhakanisa government arugamba jya kushobora jya rukora buri kimwe government yamwe tayamugira ngo bashate biyone byo rugamba nice kiwakubano yenda ebi yagigambire nyoni yo turukubimanya irizoba deputy RDC arakaye kor kubori yo noreba
omukyara wini kiza ogwari kwikerereza mu FDC wini kiza kari omukazi aho muri mbarra nkakuratira karuru kangoma njime na wini kiza wini byanyima akaruru kangoma njime na wini byanyima ahari omukazi wa mani His Excellency Yoweri Kaguta Museveni niwe yamusayiningire kuzo mu UN kuyahenze kumusayiningira erizoba ijo akiyemerera Brange Menga ari kusimbura emisinde ya kabaka no kurwanisa akakoko ka sirimu taragambireho kigambo na kimwe ati Uganda yino butegeke bubi ekiri kumanyisa ngo ariyo nari yakora kubayigusi no shanda nkora kukozesa engombo y'abaganda eyibidan sare yakozise akagira to muganda bwabali atayogera enjala bwebe muruma asobora okogera opposition eyitwini omihangeri ya Uganda teru bwana Paul abo kube yitwine neyo kuronda okuyakubasa kubahweri izoba na nyencha karoro akanana no wakatano ebinde kabirekeraho teru kubasa kuyamba abantu bayo ninye nangunde tebyo kurebera ho nkabishatu abaturu kutureba Sky TV n'abaturikize aha Radio 5 abantu babanze bamanyi oyihireho omwami wo kwijampa pa Sky TV abantu bakamuhura yarateka tekireyo orukiko rwono wa FDC aha cyari yarukuruga owanje yindo muri shemba buri no barebane batamburo yihireho omucyara namugo watungira karuruka kanupu akabomba kawa parliament hakemera ho garukungana abo kubanyoninga bakomnya mahuri tindwa ndangunyame komenya kibera cya NRM no ninga makomenya mahuri tinkareba ho garukungana rubesire bakagira ngo ijo tukorera amahurire ninga ijo tukorera story nitwenda gamba buzubo buryo mu government tuyine mubakiye ya personi babiri wa mitete omwambeka byayi ebirebe no mureba social media na itaba munonga mikoro ya NRM abana bariyo bangambira ngo nikirebeka nawe amazire kwegita munonga omu NRM tuyine munano wa matete ruro etara matete tawun kanzo no baba rubonka butuyine omugombori 16 tuyino muri shemba buri konkate bakatwaraga mu gishagona kugira ngo bemerere bagire ngo katuzacyaro mu rukagwananka tushitamisoro kungana tushitamisoro ciko tugambe nike kitwakubasa kwanguzo bururu nkandi yo ningambira abantu barakaye ine ba kansarazi 37 eyine mu wa people power wa opposition umuri yashatu na mushanju umwana umwe yagambe kigambo nahura na musasira yagira ati ari bakatiba bururu yanga kurangira cyaguranye namubuza ekanga kumurangirira Kampala aha mpambu katungo bururu bunga hi nka district obwabire no bareta ka bakansara yanja tukatunga yomwe aha omugomboraho ro mutawuna kanso yarakaye mwinemu bakansara zibanga aboro kugira tanangwa bakahangura na norya nawe yahangura nashanga bine yomwe arabakansara zi 14 hate nico ndwenda kugambira ngo bo strategy yabo tiyo kutwara bushoborozi na no buyinza kwiyahone yo kugamba omukimpo woze batari kubasa kwikamwero abo kuba strategy yo kutwara bushoborozi na no buyinza na no kutegeka netandikira cyaro umuntu tuza kutunga kiya manero C1 opposition bine banga herizo bazo mukuronda tebaro kwangura umuntu tuza kutwara bakiya person bero C2 abo opposition bine banga omanyo ta district aharka mukuza aharambarra ahari isingiro ahari ibanda twine yo banga habo opposition habo kujoti Museveni akibo bururu bwabo yabura kurangirira opposition wabiraberemo taro ekiri kumanyisa ngu tebine strategy yo kuronda obwebembezi ahabo kubo bwebembezi turukubasa kuburebera ahareve ya president yonka niteka kuburebera nkadi yo ningambira abantu bana Paulo nabara kutureba nabakuturikiza Radio 5 waba president oyina babaka oyine bamemba ba parliament bitano no kurengamo otine babaka barukushika bishatu ekiri kubanza ngo obushobozi nibutekwa kurema ekyo kureta cyona nibatekwa kugambira ngweki turukuza kukikiriza turukuza kutunga speaker nibakukiro bwingi mukareta banga oyine bakiya person igana 37 mu Uganda yona
ba chairman bero C5 mu Uganda yona abo opposition nibanga 27 abandi bakakuremesa ki ba councillors wabo ryo no reba a district yawe nibanga ishemba bure district twine ba councillors 37 umugombori 17 twine na chairman waba barum wa district mwami Karu Patrick twine ba councillors bashatu orukurga abarukurga mitete babiri na norukurga mabindomo owizire ko ka independent akaheza kegita ahwanu bashatu omwe babiri bashatu ariyasha tunamushaka hata numuza gukora ki ekiri kuza kubatwara so bushoborozi no kugira ngo numbasa kugira kimwe akora muremerwe kuorganizinga mukahangura karukero C1 mukahangura karuka bakansara mukahangura karuka chia person rero C3 nagambira ngo muri bachiya persons 15 ne babiri abarumu bakansara aja 3 ne babiri abahangwiri abo opposition bachiya persons ba district ekindi kwenda kugambira kinabanye nakushembera bwana Paulo ni kimwe ngu NRM opposition ryo mu NRM yonka abo kuba ecyo kureberaho ecyo yishemba buri bakesimba bashato mu NRM umwami Patrick Nkarobo umwami Bike bitakaramire hamwe no mwami Judy Migade Nkarobo yabahanguro mu NRM wabira bireho wakabira abo kubori yakatungiro buruwe ntwaro mwenda ogwatungire buruwe ntwaro mukaga wabira bireho wakabiri tiyije owabira biro wakashato wa NRM yaba no yagaruka independent ekiri kubansanga ubobonka ko kubori yo no reba karura kabire kariyo muri kiruhura nahandi abarukugira amani mingi naba NRM no barukuje bakagaruka bakerwanisa ekiri kubansanga kurogera ngo NRM neteka ho strategy yayo kagira ngo orarabe hariyo we NRM oraba yesimbiro mu NRM tarukuzagaruka twamukingira noza kushanga opposition itaruhu ishemba bure teragizire candidate wa NRM district teragizire candidate wa NRM umurima hogora west teragizire candidate wa NRM umurima hogora nose ekiri kubayisangu bobonka no bakugaruka bakarga yo bakija bakerwanisa bobonka bwana Paulo n'abatureba n'abaturikeze opposition eriyo mu NRM ter harubaju eriya rubaju neronde cyo kurya ter kuronda buhinzi. That one doesn't matter. You see 1986 you see, no ekiri kutwita okay, thank you. Robert na njora nyenda kubuza nigira ngo opposition ne missing ake ekizubuniki aho kano bakubomwe no bakwa babiri no bakwa bashatu no bundi tekageraga majority mu parliament opposition tekageraga ya majority ari ko umamujumba na tereza figures konke cyukurakinga mu opposition nenki katugire ngo waba special advisor in charge of opposition koko ekika nabo opposition ukabajya ngo ntabora hoki what is missing mu opposition aho kantu getenga nayo yebara mu Paulo Nchiriza ntwara mu gisho kwebaza panel saba submitting ashonge mu Paulo opposition ekijo mwaka gwa 2025 twaturi movement yo mugendo kandi constitution ya Uganda umushure yashanje ne mu shanje ne 2023 muzitaho iba kweta multi-party system multi-party system nikimanyisa ebina bingi byobutegeki kuza mu government ninga kubaho then abanyihanga bakayihamo kibina kimwe cyakubebembe omwami Paulo parliament katahwite kanayo iba kweta Political Organizations Act itekeryo ya parliament ndahisa sen ndaragire electoral commission ngiki ekigombe ekyo kuteza uburo mu ihanga kuhereza ibira byo butegeke byo sente kurigirira ba member parliament aba mbweno mbugufu hariho budget ya yebinebyo erukwagwa ihanga kandi esente zo mu mushoro niwe zawo Paulo zoro
wambuza ngo position ne missing unyikirize nge bita mwami jumba jonani kugambira ngo position tero mbwene kitaro nkiba kitayine kikumisinga tinkuma kuwa wanyitegereza ikintu cyaba kitagezaho kwitegereza ikintu cyaba kitaro kikubasa kumisinga because cyo umutegekanza program opposition ne kugira ngo ikintu cyuruho nkiburamo kwereka ticyuru cyo actually ebira byo gutegereje biruho muhandiki twine FDC yitombaragiro umuntu aruhon bamweta nacho person hati wo Paul ye nacho person kandi twine nava kweta artificial persons abana abantu abakozi rumbaragiro so haba company ninga association ninga group yabe registering rumbaragiro that is an artificial person no bano icyereza kugihabagara na yeka kwabagara mbone bira byo gutegeke nabyo biruho mu muringo nta nikisibwe electoral commission ne kabirigestaringa actually kumbere ningeza gukora ka research nareba twine active political parties ebina 2026 actually 28 so noreba rengejo konke biri inactive na bibiruho nka 18 so hati chikuchu bina inactive ngo kuwarebere nuko ekine mukamayo konkerio inactive so bacyaguranye nabandi aba opposition abantu bagigurikira bagihayo ko bagihereyo ebyo kizanye konka opposition kugira ngo birone bire byo gutegeki abo kuba parliament yitu ekakirabyaho cyazo mu iteka bine kubikora mbone bakorokora abo kuba iteka rakagira rata rakatita umtebekansa program ni nebo mwami adios ragira ikintu nyone ko narebe kandi ikintu gacyakugira mwami adios ne cyabusha ayikiriza tumugambira amaza opposition erho nero ndicyo kuri kanta mu Uganda honka tubire tureba politics za Kenya aba Kenya bargira mu karuru no shata kwire na mwaka mbone umwaka gumwe government egire herigire korahira ekikuba nkikuretero kuguba niki neba yaremerwe iki konka Raila Odinga akakimanyira tujyaginga ibirigana ibirigana in 100 days ati umwaka n'ibiro bingahe n'ibiro bishatu kaga na bitanu so nkiba kimayisa ngo bano bura ibiro nka 265 21 kubanje ibiro igana first 100 days omwebezi yes now hato mwebezi first of all not ho cabinet already umwami ruto akakora cabinet umbriga no wateireho obukiko bwa parliament abo kubana ni institution oriyo no taho office oriyo no geza ho nego kumanya ko shemerere gukora because umwami Paul kinkwenda twikirizane kuri kuboriyo mwebembezi nkabemba parliament na nuremba zo mu induction nkimanyiso kubangura umurumeri noza gukora no bakuba president yutakaji ureba batakubitaha ha social media konkana bonne batekwa kubaza kutunga induction so opposition tero humwana Paul kandi nyene kutwikiriza no mwami adios opposition yitukureba neri kuronde cyo kuri umwami Paul ndebirijo umwami Mathias Mpugana na leader opposition bashoma alternative budget bahire figures alternative budget figures zibahire tuba kutworeka siteze bo umukuteka kwabo zikabiri inzira gankana because budget ishimukane pointing source of income automatically habo kuba to kubasa kora budget utakutoreka source of income ebintu bakutoreka they have no research tubine research ibakozere eriena echa kabiri
nturebe ubukiko bwa parliament ubukwe bemberwa ziba kweta accountability committees ezikwe bemberwa opposition nk'akakiko ka government assurance committee kakwemberwa umucyara nambozi tukakareta report afro ya parliament tukakareta report yo na afro ya parliament kureka nambozi ucyagomba madamu nambozi no kwirukanga kaza kuraguza namboye ne sente ziba kumutaho ne sente nyingi obwahwire mbere nindebo mbitabo bakugira ngo akagenda ho miliyoni 8 ngo nebo wamugenzereho akari yo bamushashora allowance kutwara mu rero mu iwaro bakakushashora iwo waza kumurwazo mukazi wawe echo nchimanyisaki omwamjo nani yakwihirayo nambwenu ko kureba abantu ba NRM itopate nkanye yukusupporting urebo umuntu naje ataza nkirebe ko abantu aba ba NRM tubakutura ngenda tubanze tuzeho mu position tubakanje turone icyo kurya tugarure icyo kurya ntacyo banyamwami adios political parties tizine strategy tarokiriya strategy iki kugira ngo baronde byo kuriya ukareba ikibina cya FDC kikuba spirit ninga nkitana mu mugisha mu ntabiyo najemo ukareba mu mbesi yatakwikiriza na mugisha mu nti yakiza office yagitwara katonga yatandika defiance nimwende bushoborozi mwatandika nimwende bushoborozi ibomwe kamutarusordo mutakwateine kugaraka kibuzo cya mama Paul kugira ngo opposition umuyigwanda omune misinga eke kusinga ne kintu cyuma ni kiriya strategy no kumanya kiba kwenda abo kuba opposition yabe tamanyire cye kwenda wutamanyire cyo kwenda to kubasa kwikaha cyo kwenda habo kube cyo kwenda nchukisya strategy yawe nungire basa kwisya akirunjo mmejo to kubasa nko bware mu amcyagura ryo bwaba ryo mahanga gabajungu naronde sente because hate bina byo gutegeka ibere business omuntu natandika kibina kutanda kutunga funding ngo mbajungu ncho kurebera mu amcyagura nyakajya ati aka speech ina rebere kasheka riyera umwana Paul akagira ati hari ibintu bishato mu Uganda wagamba habutegeki ba president Museveni eke kiroto korara no watafire nabakoma torrebo ohurire eke akashata tukubasa na kwemerera hariya ukagera icyo wagamba umwami cyaguranye izere yahagaruka mu Uganda umwami cyaguranye bwaba nabigamba akatembeje nyaza heru yagaruka kwiyagarikere yaza yagamba byone byabinayenda kwiyahirize yishagaruka mu Uganda tine wamukwatse nureba hata bashomora alternative budget omwami Paulo Nyenda twikirizane nguno buhakuba parliament habo kuba ni institution nayo tukurebera opposition aheri active judiciary yo Hernan partisan executive ni president or kuba ndayebembera n'ikibida parliament ni literando lya opposition na government Paulo no kimanya ngo parliament bamemba parliament ogwo kugamba ngo abantu bahansi yo kubarra wazo parliament kato karara muno utakigamba. I don't know how you judge that. No, I judge it because I've seen finally oba iwo hakana oba to hakana noreba harefu y'abanyakore kugira ngo bagambana banyuka bagambana bataha mbwemo twenda tosere tukirere nyendo ngambira opposition n'aba FDC yo kurgamu wargaho buze mu ijuru owaho bwejo nangwa tuwahana obuze abandi banywani bawe abantu obuze aba DP obuze abandi bona nangwa Alliance for National Transformation yote ine MP kagira kisarani obabuze imokumukuzayo bambagamba byemshara dara wensi zanyu omuntu wahasika mutakumusasi bote ine mbazo mwirwaro
Mwenu babuzo mwana adi. Now, Denmark. Yes, please. Really, intekateka ngo iki kiro abashaba bakuzumara. Kunka kina nyenda. Era nyero tandikira. Oyireho ebyaba kugamba. No wonder. Nabaye naremo. So nyoka kwegite hwariye. Bara ndi ukubuza ikibuzo. Positionero. Abo kwa nupeke kangura ni yero. Umugiriye nyima. Because ati igendero cyanyu mwena Museveni agende. Enare muri ryombo yemeze. Imwe nupo mugiriye nyima. Isi wabare mu empower kandi wari umucyo kusima batensa. Waba noenda kumanya gihoro kuza. Nikirungi kumanya aho rugire ne hiwaika. Kandi yoshire ni ingamba. Mune kintu kibi kuba entumwa y'ebirungi ukasiga amazuma. Abantu abuturi muntu gambira ne batureba. Nangwa nabandi baturire. Nangwa nembera yihanga eyiturumu ne bajumanya kusinga kutukujetegereza. Hakuba ba member wa parliament abo wano gamba tebagire mu parliament rimwe tebagire yo kabiri. Nangwa mu bagire yo kashatu baziyo nakana. Kandi bari aba opposition eyo rumu no gamba. Nikirungi kwa narayizinga tukamanya state yihanga ryitu eyirimo. Orutaro oruturumu eshahezi nkeyitwe aba opposition turutaro rwebibina hakube enshonga zone zumwagamba tindukamye ngo mena ari mutizirumu zurumu hakube ntuzura ngo mwazigambire konka eltaro ruhango rutuyine n'uruwa abantu babirabunana abagambire obucweka nkago bw'abantu barukubiyi tukugira ngo uriya no wa FDC uriya no wa NUP uriya no wa NRM kutandika na enshonga y'umwami kanso yahirikana nayo yajat FDC ati Dr. Besigye karga naja nankumbi aboje utarikize na mugishe muntu abantu aba FDC ne bakimanya iwe nshonga bwakino kimanya otyo no kugira ngo nuwenda kukimanya otyo kandi nuwenda kukimanya nko kwa abantu bari concerned ninga bari kubi bari kwenda ukabe no ukimanya FDC at the party is the think tank. You see tukatandika na strategies nyingi and indeed na hati ntucyongera kora strategies ndi kwija point y'wambuza echo kubanza Dr. Besigye kushitama naja nankumbi cyonka kiri kwija kumara hariho abantu abo kuteka tekera ihanga kuteka tekera abantu bake munonga abantu binja bunari muningamba abone FDC hariho n'abantu abo actinga hariho abantu bari kwikiriza omu diplomacy ningo ku approachinga ebintu omungero eyampora kandi hariho n'abantu bari kwikiza muri action echo yena kugambira omwami kanso so Dr. Besigye no muri yabo abo kuteka temu action nekora ninga defiance nekora mugisha muntu ntangwana bamwe abinji abari kumwikirizamo ni bamwe abari kuteka tukadraftinga tukaronda resources zo kubasa kore bice ko tukora nayo ni strategy nungi and indeed that's why Dr. Besigye yagize hati itwe teenage keze katunga na teenage zinaja nankumbi nemirundi minje murebe Dr. Besigye naja nankumbi mbe nabwo akinagarikayo karabe yatanire nabo nga hati bina bibiri nico nakugambira ndi echo ari kugamba naja nankumbi mutense yes twaza katunga kugema ku acting because of very many reasons political party tinke kanisa nga political party forum for democratic change nakurekire forum for democratic change echo kikabaretera kwambira bakaba parliament bingi ninga mukacenge rekampeze point yanje a political party like FDC erikora hostile environment ngeyiturumu nitago kuteka kusinga okushye kwa tuteka ngo shekwa ne operating and indeed nichere munekora okugenda point yawe my brother Janani niyana kugambira amazuma ngo twaza kureba eyihanga rugeneri yahikanira muniriza ukareba president Museveni okuyizire tindi kuteka ngo akabaye ne member wa parliament wena tindi kuteka kinana gumwe president Museveni yayabira nangwa Dr. Besigye nwakira kubigamba ati no bakamubinga tibaramubingire nyonka bantaruho konka babire bamwine nibabigamba ngo akaza cyuruhura baje ngo bishurugaye bamubinga kiramure nise kugambira mureka kugambira. You see ihangere turumureka kugambire abantu banyigirwe bayikatsika obwire nebuza kushika neboreka mani gabo Denmark a point yanu information kache dino ja point ya it's okay information yanje bwana Paulo ni nche munonga okuza katonga okuzanaje nankumbi kor kubariyo no geragera ni 2016
mukatunga aba bakaba parliament amwabire mwine ninga mukagaruka enyuma ecyo ni kimwe ecya kabiri kurugiro mu strategy yanyu na no munkora yanyu nka FDC ne mugendo misho ninge bine bindi barabereho byabebembe. Wonderful you see nico nanagambere nti twine kizibu cyangwa umunonga okuteka ngu so and so ashemera kuba nagambe cyo rukwenda ningi washoka no gambe cyari kwenda okusinga kugamba amazima ecyo nikizibu cyangwa umunonga kintu kisinga kuteganya amazima dele you see reka mbaza mushobora eza shaha hiwene cyo rukorera mu FDC akori yahe ya FDC kandi ndide cyo rukorebamo umwenzi wasa kushemeza ninga nikora kucenda haza nitoba byo mu FDC hine turumuntu tuza kandi twine biturumuntu tukora ngendo cyetegereze gikuru n'umunonga you see nakugambire ntu omu Uganda omu environment yeturumu taro institution ine kiri independent. Our strategy is not having many member of parliament. No. Our strategy is to give the information that common person, and indeed that's what we are doing. Can I tell you something? Yes. Denmark. Ikizuru kwenda kwatra member wa parliament nkaminzani. Nabo kujya nkoro kweza kushobora ubucuza nkago bukunyonyutwa. Bwana bukwikiza byo kubugambira namazima. Bukhereza message yeri kugira ngo okay. Denmark tshore twakukenga. Ye twakwana MP on parliament. How do you want to take up the government? Yeah. Kumira nagumwe mukareba karuru nikabo. Mukareba Dr. Best na campaign ngira munsi. Umuharebire ngo ari enyuma yeye namurondera karuru. You see, strategies must change. Our strategy is not having the majority in the parliament. We all understand that parliament is one of the institutions. Is that correlated? Is it captured already? We all understand that. Denmark. Denmark alo. Obwiro mukareta munyagwa on parliament. Mwareta win chiza on parliament. Ndio ningaba ticket yanyu. Mwareta I don't want to talk about semujunganda on parliament. In fact mwa convincing na rukwagu kurugo mu DP bakara ingane mu FDC obwirobo mukeje naturu vice president obwirobo ba Ingrid amane babere bino omunanko riyare ito tugira ngo obwirobo FDC yashobora irense kagetegereza ense kabahereza MP so MPs mbakera kwa measure ya message hate twakucenga hate mwami Paulo so timo bangwiri nisha bangu mumpe chance mbashobore okay kare umukibina cha FDC. One, nitwikiriza ngo akaruru kashemeye kubane kabaho akurugira kanso ya yagambiri. Turiyo mu multi-party system. Kandi FDC is one of the registered parties. Nitwikiriza ngo kashemeye kubane kabaho. Kashemeye kubane kabaho. Kandi nitwikiriza ngo akaruru kino murimo gwako kari gukora. Okay. Umurimo yako ogwo kubanza no kugira ngo under the government yeturumu eza shana antari candidate. Intari nominated candidate. Tikiri kwasa kwikizwa ku mobilizinga abantiga nakagambana. Tikiri kwikizwa ne bafitiye. Kunkana aba candidate na magana 5 ninjiranta ningambana. Okushara mu kwabo twine kakwati na struggle ngizenda indu. Nicho nakugambira nti Dr. Best kuruganaja nankumbe kateka office katonga. It is a different mission eyabantu abari outside FDC ninga outside struggle iba tari kweteje. Iba tari kweteje. Ongano manga abantu bari yano bakureba. Indeed ni bareba kandi babimanya. Kandi babimanya. Ebindi muninga baba. Akurugaza yakakora. No. Abantu ni babimanya. Abantu kandi baza kunyetegereza. No, isi abantu ni babyetegereza kandi baza kunyetegereza. Na wakwatira nshonga yaje bonka. Okay. So abantu kuraringa abantu bakabagambe bashekwa ni bagambira n'umurimo gwanje niwe orikoza sa enjoro yona eruho. Kandi kiryariwe iwo muntu nyigirwe unanagambira waburisha okushiramo kajoti obujyanana ari munangambire iki kansari munangambire iki ari munagezo kungambire cyari kwenda ngumpurire kongare kinyigire ekindi kumanya nko muntu nkawa kire kuranta nkaronda engere ino kubasa kwekomora nko muntu niyo mbere yihangaririmo ihangatirira mu rutaro rw'ibibina by'ubutegetsi ihangarira mu rutaro rwo kugira ngo tujunwe tubase kwetegereza iyo tushimwe kwani tuza no kutekaho gavumenti eri kuza kureta uburinganiza na nenkoragana nungi no mu ntogo umuhango no mu ntogo umuke no mu ntogo well producer n'abandi jafu tongera budakika buke nabo kwa twagiramo kuteganza babato dije 20 gamba tumango edakika za twata omamukamaga opposition kwer kunama mugira ngo yahuna gwe hunamire ryo neria ngo abatu bine mani rero hakiza ba Denmark abijana besije mbajya ngo twaza street
ngune sabotaging hati mwe undi position rero kora eri kutesa tomu kugenda ni kwija twist mu kugenda bwana Paulo izo ngafana umsa wikike mwe wiyengani ngano na ngo abandi bakasonje bone bambataye bayanja kamagara atubatsire population yo kugira ngo wamutangurira marwa turakwirize karuru ateje population yebe ndi kandi no mwebemeze niwe karuru ndi kandi n'uburi no yedinga itude zazo turasai akajata kukimanya akiza nyakimanya akanazo manya mindset change bwana Paulo ndio nikorera strategy rero amkabaga rero utayibakana tafutari kira mindset change atakizire kuba MP bagamba tayibaro Paulo okay kuyabwe mucusha chempazi wano mkoting cyane ndio ni mkoting ukiza kango mucusha chempazi akwa katuye Kampala ariko n'ikitomwe cya ministry ya economic planning and development ati ya developing idea yo kuza kwesimu iza nago mucusha chempazi ati akata kumanya ngo hari ikintu cya mindset change ati mindset change kuza kugiteko mu bantu cyamugumera yaja kuza ko empowering abantu aba yo ni mbasa ko ranzi yako bayezo gutebe mu empowering mu sento ba ko embapanisa umufuni ngo mumbaga mubagarikane kecaro bayambe ko ibindi be developing mbayeze n'imyanya n'ibindi hati strategy ejo yanja atikansanje politician basise emyanya yona yasiskire akiryankore kiribanda kirinkai burantona so nareba ngo hari ikizu ecyo kubanza bwana Paul sembe kucumanya ngo the leader of opposition appoints and heads an alternative shadow cabinet whose duty is to challenge and influence government actions and legislation on the floor of parliament. But to my surprise, hine any legislation eyo opposition leaders abantu puno bati wave bona bakesa ngo parliament eyiba challenge government never challenging okuba beating down government never never deals missions zikubanza korwa myanya tari yemwe nemwe ecyabete na capacity namuganza usanga member wa parliament ko wanupu yatire mitwa nkasa million 15 usanga yatire million kamukaga missions ziba kubatekamo nananyico Ochitinisa miya ko burunga amatembero bwakigambo atunyo mwe niza wona ko opposition atinde batuyitantagise na government kazayininga atunubwa minister kabare kura president Museveni ato munte chirozo for wana na wihangwe atinye chirozo nonyo na wecha inoti mba muganiye so orebere ochitinisa aranse wanya no bayo bondage eje bayo barumu baraka bari mu captivity eje bayo bamweji amasake byabireho ochitinisa aranse wanya na member wa parliament ochitinisa Muhammad Segrinya wosiginya na kwaka funikizo ubaka mukwata atakajina parliament kumanya nabo kusamba na sittings na rules na procedures za parliament ochitinisa aranse wanya wakamaze rero 14 agiriyo parliament konka bari ko addressing abanyamakuru bayiza kugoma that captivity akitebe cyabo cyukuru cya kamocha awestinsa aranse wanya na Muhammad Segrinya bakadressinga abanyamakuru empapa z'amahure TV radios konka akataro umugambizo wa nupo muyanga akabataruka n'umuntu mukuru muri yecho kweza teki yeyi no mugambirizi na deputy omugambirizi na president na deputy na Robert Chagunyanyise nkankayisenkuru wa nupo akataho na vice way structure yone keta we administration ya nupo what does it imply bwana Paul what does it imply n'abari baskaiti eti ni chamanisa politics in music you dance according to the tune of the of the music DJ waktomokora DJ waktomokora kujango bucheso ngoshona baja bamusaka na ko itambuko mwanya you dance according to the tune hariya gama baraga bakamba kwesongora nogaragara ho gakonywa kavia dekawe mwene kandi agaga bamusaka tayitambuko mwanya garkansi nizombera kujerumo DJ kuyayenda ngo bene ko watwazibwa na no kuyakoreba mwenu ati kunje kureba opposition no muyango mbana Paul dasanga twineme bizu okay already opposition is divided on egoism tendencies or egoism grounds opposition yabiye divided hatare kibinje echa masi ya simpuga hari kibinje echa mukasambidi baryoko hari kibinje echa ogwaya jo mu East African Legislative Assembly nanka wa DP ubabagine Seranda pate president senkuru wa pate
adios oya nangwa nanga yagambe mbishi adios amazima garingu baje kibakwasa no gwera nkuru baro muri mbara ntubamanye twabareze so wale oreba DP waba noreba DP pate president senku wa DP na Nigeria Seranda baka negotiate ngo kubaraguze kigombe cya DP ekimaze emyaka nebyanda n'abagurusa bakafa bakisigaho hata abagurusa abo rujya mbatekateka cyaba riyo mbitu so oreba ngo ibigombe byakubagarisibwo Federal Alliance ya Betkamya nekigomba kakitanka ya tasita tisati ya traversinga ya tamburi hangere akucondo busaje esaje dollar agigi wihanga nebyayo na leta byafuze audit manya auditing ibitongo bya government hata na auditing chiwenka already asenywa audited akuya kuyarebeza ikigombe cha Federal waba noreba bwanika already yabi divided mu nup ebya nup tachiburumu we bwanika nganye nene arebe akwana arebe mbere ba munajira rubazo so atosanga ngo ikigombe kijagati ya Joe Senyonyi na rubongoya na mfundo wanje ngugwa bari muri imbarara adios kuba bamuhira ngo adios rigo yawo kwatekenyaza na wasohora ati kandi wantunga mu wibana yabati so ra mukine buzuma no wamkamagara it is hard to stop this guy taro yire yigumere ngo kwemereza kamagoro go kore ya kwatsoro but now omwami Jumba ninga turiyo tuvunane motoka bunegenda mpora twayibo kurengu tuyiko motoka yunera baho opposition karasho tengu teyiri neginera aho igumere tubasa kuvunana emotoka bunegenda kubi konka ingute terire karasho ni mwena remo bashaka kwa kwimutyo mutwe mbamaga nguntu era kutahari kugo horizonte era koror chiko hari yango site cyuruho nguntu era ku meeting rwa mize kingu security teruho DPC yaru irukuguru utaji karasho system na ine baremeza namazima bwana Paul aho kuba government ya NRM tehiro position umugisha koreke change konka ekoziso mu gishogo kushanga bateteka tekere yagukoza kubogwa mani kureba berukwena ngo eherezo mugisha bo benyine batarugwenda icyo kurebera opposition tugiteka nkerukwendo bushoborozo kubwo mu 2000 na mukaga 2011 ekeriye yamani 2016 ekeriye yamani 2021 ekeriye yamani konka nikikutangaza ngo opposition yone 2011 kareta abantu mukaga kwesimba nabarwani so muntu omwe bagira ngo ntwena kuya 7 2016 ya leta kuyaja y'abantu electoral commission ya emera yagira ngo yitwe tuza kuteka tekera abantu 10 abande murere twahikari 10 tuza kukoma ba leta bo opposition abantu batanu ibirabir nagumu hobire no bareba mugisha muntu ari yaha amuri yatari yaha mawara hariya bobo wayina hariya cyaguranyi nabandi bije abantu 8 nabarwana so muntata buri umwe nagambira tekizibu cya Uganda no Museveni kashi kizibu cya Uganda cyaba Museveni mushanjwe mu rwanda so muntu omwe na mu Mbasa obururu ni 10 mwayisimba muri abantu 8 so icyo gimayisa ngo naho cyaguranya kana areba muri yate nkekizibu buri umwe nareba mugenzi we nkekizibu buri umwe taro kubasa kwesigo ndijo omukurogu kuyaba riyo nagamba nahura na musasi wa munonga ahabo kuba opposition yaba eriyone ekigire titwe turiyo tuzakatonga turiyo tukora strategy yo kuyaho bushoborozi okagira oti mugisha muntu yo torukubasiro ko gendo obori nankeje okagira tamuri yatiro ko gendo obori nankeje mukecha mwebi waji numuza kwata mutakurwana so muntu omuryo murabe wanyu ekiriko mansango muntu yaretwa aha muryango bwana Paulo akataho mu studio tukemera tukagira ngo bateri ogwa akamusupportinga nondiza akamusupportinga naza kuteraho umwe na munozia abo kubabana baza kuba bamusupportinga opposition ekinte kigiremerere n'ikintu kimwe kumanya ngo his excellence Museveni amazire myaka 3 na mushanjo mu bushoborozi bwa Uganda ayinemu abahagizi beye ayinemu strategy yakozire ayinemu obuhagizi obwayine ekiriko bayisanga okumu segukurra orukunjo tuntwena ngutuye home 7 note kwa kosa strategy ya mani obone kumuyaho konka ko rukuza kwije ogira oti mwije twe kunganye
tuze kwiyaho Museveni mukiko muhanda mwaba muri yo mugenda omwa kujya ta yo namuruga hampereze kiyampa ondijo na wamuruga hate cyarwo muri yecyo oshanga bataro ekiri kumayisa ngu nebirukorwa byona nibabareba nkabanafu icyo nicyo kiri kucira ubukuru nkabire ningira ngu ecyakubera kira yo kube kirungi mbere nindeba kubabiri bariyo nubagamba umufutambuze bigere ko kwabire ku ruho oreba kugira ngo abebembeza bamwe bari nk'abandi bakugira ngo yitwe tukirimo konkabona bakugira ngo twene turi abo opposition twena gutuyeho president oro ekiri kubayisa ngo ebirukorwa byona nebagenda nibetanisa konka ekiri kubetanisizamu bwana Paul n'abakuture ba Sky TV n'abaturikize Radio 5 nekintu kimwe ngo kuba rufitandakana bakora strategy bagira ngo orwa katano ko kutuyire ekigunda cha Sky TV tuyo ntuza kukoreki abandi bagira ngo bisho tuaza kuchikora ni ntungira munkaye owatunga miliyoni 10 ogwatorogwe yaburrayo owatunga miliyoni 5 ogwaburro mu kiyungu owatunga yibiri ogwaburro azagure nyanyo gotarugaruka ekiri kubayisa ngu okwetaga tagura mu kukiri kwingi barukurwana so muntu omwe tebarukwija kubasa Uganda nibatekwa kubanza kwegita kugira umutima gumwe icyo nicyo cyaremera opposition amuhare de chance twatakonka ambikire ibuka bino ndo opposition liyeta Juan Paulo tendo muhagize umpira munonga konka ngire kureka scenario batera mani ugoro mushanje kubatera mani ugoro mushanje tawunegi bakamba yomba umpira bucyo kugwaho ile ukore babuyoma najemo Mweno mwana adios wambuze kibuzo yakidojinga kiyakigaruka icyo wambuza ngo abo opposition yo opposition yo nkanka yotakagire waye naremo ba nguto nimbiyo nguto mukoransi boni behagera omwami Jonani cyo yari yonaga niyo nkabe nyene opposition eri nkabe nyene opposition tine mu bagere ngutwaza kusimbaho kandi betomwe twena tumuriye nureba aba n'Rwanda no constituency ushanga harimo deni bakajya ati nyenda kwetsimba ashanga bamukikije ogo deni bakogwanu mino wa FDC ningira no ro kwakuzo rushutu bamukire mwabideni ba uko na yo opposition political party ka FDC kandi gisizo it is okay so hati yayetimba constituency katuje gunaga kambara state house abo abantu kuno bareto wabo DPR to wayo National Alliance for National Transformation reto wayo konkabone kibakweli no kwihawa inane obo urugona mbubaga owainaremu agumende sort vote ahendera basinge mbona position yo kubeniye netine mburgo meta kweyendesa yo okashanga nibagera ngo turakuza kuhagera abantu opposition yo kubeninyenda nyapo nore akamuka kugwa iPod nibageta interparty political organization dialogue something so namomo bakanga kuzama nibagese zurgomo electoral commission baziria konkati bakwenda kutesa nkabere ni opposition in a strategy kutwatire nurwege byaketano hat strategy itu inene nkabere ni opposition etakutana bamba tese kibakutese but tese opposition because opposition is just one word erukumanisa ebina byo gutegeka ebyarwaju orukuhabura ningo kwakanisa government kokima strategy yanyu ne strategy ibene nemo actually strategy ne kigamba ekibakozesa
ntwenda Museveni yabatatu noneho kune ko marwaro neika onkai kare mtu ikereza kare teburu konkimwe omuringo kumutenyo kubitaho urugu. Okay, ibiryo myagara kwategereza so dine mak final amatsiko bw'umuntu ufite teka ngo nayitingo position mu magara genga abare mwami Paul kandi akabira areshuka kuri zo shimena zo kuba no garka umuntu wenda kwiyo muta gavumenti y'umbo yembezi kugira ngo ine mbundu kugira ngo ine sente kugira yaheze yakasha tombo yembezi kugira ngo ine buri kimwe cyona kandi mumwe kamuri mu rukinzi kimwe kiti kwegita mukareka kandi to umuntu kwiyo abare mwami Paul kandi ari cyasime panasabagamba kandi mama Nisenti whereas amisho mugatera opposition mutakagira ngo abantu abari mu mutegetsi n'ingabine government babyana they also working hard to keep power so mutakateka tengo urugendo ruturumu rutwanguyire kuko mutekateka ngushirwa ni babiri inga kandi na mwana mugambo opposition mureke kureba umuntu umwe yo nabagambira ntamisho gaitu tugiyar yo muntu umwe betkamye wangambira tugiyar no batmawo uwangambira amisho gaitu tugateka bucweka nkabo burabantu tababurije mwana abagambira omuntu waburijo omu government ubundi ufiteka tengo ndimo ingambira ako bari barije abatingu bagambira omuntu waburijo uko hwari arije kara batarije aine kwaki strategies zimwe eza opposition ninge zitu tuziri kubasa kuba discussed here kiri kwikiriza ntabwo mwizima FDC aho nshobora kiri injire yakire dem aza twine mu buzuki ya introducing cyo kweta leadership academy yari there is a problem icyo yatumane kandi yatwara leadership academy ro elimuneko and they are recruiting very many young brilliant people and indeed nicho bashobora bako so amisho gitu mereke tugambe ebintu kubishobora babiri mereke tugiya aharbariya tubanze twebuze shuwari ekiryo mu ihanga kiryo mu guteka mureke tugiya byo guteke cyane nabyo guteke bya FDC oba nupo bayinarayemo tugateke aha environment yiturimo ihanga rye turiyo kwarinko kuri omyaka 10 tuzakuba turinka turaheze ugateka yecho okuturiya kwe tuzakushande bozite byet iriyemo akuru byo mu Uganda na byo mu Uganda ekirakwa tinizo na rimwe eriyo razo omuduka kanso ukagura umuntu bishatu ukagura rusha tuna tujagure peyage emwe icyo nabagambira ntamisho gitu gena parliament akwa twena tubasa ko tari arengo mwe n'abambe ba parliament abo tuyinayo bebiri kubasa kuturemo bone babasa nango wakigambira umwe narwa nazo nayo narabuzubwa konka itwa bajyaha turokugandira abambe ba parliament ninga kugandira abantu ababurisho mwesha abantu ababurisho tukabagandira ki ekibintu gukora kore ngo barumbu kwatwa ubundi tuteka tanto no kwikiriza ngumaremo niba umutima yake ngo ucweka nkaduwana nabo mwe nababwiga barike batunje niba umutima yake ngo ucweka nkaga uwana nabo mwe tukakora ki ngo ucweka nkaga tukabwiye ngoro bona bakagenda je ukashanga tuzome ngoro tukafune mbazi ukashanga umuntu tugurabe runungi ukashanga tuno tugango mwe ejo nico kizuba kinyi oko bameje ni makamwe bari mnonga we can't say much but just akantu kakikonka tukata bamejumba Easter tima koro byo mwaba kuserebra bakuruja buza Easter kandi uko kutwa through Easter aha muntu uri gitegerezo ruwatsiga hemero moye Easter ne genda matendera ci kwaza kushikoro kubanza none twifuka ki ekitwihiramira umuniki Easter kitwihiramira mo ekimukweta Easter imwabo abakushobora mnonga byo kutikiza kuniki aha muntu unareba TV nawe Sky TV Easter no yitegerezo kandi ugiteka tekirota we baro mwana Paulo Easter nayo neberonke bindi abo kuba izobaniriza ko rugayiri ku rugane rengera yiri kurengera kuyaho ekirwe cy'amani n'aba kwicarazo mu Kristo kumanya ngo harwe cy'amani kibatungire rwanyuma y'imyaka 12 kwiruka konkari bisagara biriye bironke bindi habaryo mu cyome baza kusiga barumu kandi baza kucendera baro uryo muro tine cyara kuriya naza kusigara nariye bihimba uko kwabire nabiriya utakweza amasoko basiza notine mategara kubasa kunywa nangwa na sukari niriza kurenga kuko bire narenga so konke kindu kushaba abantu n'ikindi umunsi y'umoyo
ukundi kureba entari ibikugira ukundi kureba acuruba mu adusoro byakuryoha no munyamahoro obuira apogora mukubiri yes so no yoko jonani ukundi kureba kiri kukirayo bukuru no kumanya ngo Kristo yeskware yatuzarigwa kateko munsi kwindura mitwarize yitu nico kiri kukiro bukuru abo kuba abantu bazo mu isa bagira umusigero no kumyana bakira bamu muza kushanga abantu bakinyoma abana basinana babya mamhanda muza kushanga abantu bakirwana muza kushanga makaga kirimo gutabanguko muza kushanga abantu bakitana muza kushanga abantu bakibe ibintu by'abantu na ndiyo ni ndebe izoba arhumugurusi we myaka shamba habira rero nayo bamashanyarazi aharutetomo umugombre ya nakase nico yaza kuteka yakawaya gamutera ekikomeza ngo kwera ngo no kushuma abantu yesabu yaza asabaze kushanga nuza kushanga abantu bakibento burishe babrashe no kwibente kwa mani azakirugura abantu babandenta muhana n'abaswara abakuziba no shanga bina mazina ba Jonani no ba Paulo no ba Robert hazabaze no shanga yesabu yaferira abantu koka twidro mitwarize Yesu azokero mu magaragito no mu metama yitu tukore birungi niwe turukubasa kumanya makuru agari yo mu kiro kikuru ecyamazoka ninge cyahise so abantu beje mu kigunda wa gatanu two aha so Robert istiwe no gitegerezo umuriwe ne manisa abo yima utusibire ho kiro nacyo omwampa ekikonsasa kuba ku bantu batubura omunkereza zeitu bagira ngo Yesu akafunga umufisi yagaruka yazoka uwo mufisi agira amagara konka ninde bantu batuzika verede umuntu nafaho muzika no kumanyana beja bafite sati kinkwebuza edino mwene tuhari amunonga obora kucyetegereza ninyebuza Yesu yatufereye abonye abantu nibakifu kadati yanazoka hatubona celebrating wazokherara nabo chikore mo kwetegereza so wafire to maha azokere to hari eshonga bagira ngo zabagenero numuzerekera bagene so Yesu yatufereye yakagaruka kazoka katutegereza konka umuntu nimangu n'ikiro cyo kufa kandi abantu tutarahira umugisha gukuzoka ko kufofa hajabana so mbona abantu bagende ikinkumanya so kayizuruzo ebedebyo kayize niyo mari biro bishatu gariki kashina guchika abukana ndukwendera mwa Paulo nyeke kushaba abantu n'ikindi cyo wabo kina magara cyo kora utundi cyo uri kwata kareba kandi ikinkwendera nacyo opposition itwini encourage abantu kora bareke kuhabya abantu bakabasibya streets n'bekarakasa omukashesho umuntu bakamutega tiya gasi ningo kashanga na hende duka y'umuntu okay mukabakara babare Easter neke orino boro rino gapenda Easter neke y'umuriwe so Easter ningane no gihugu okufanda kuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo ninyenda kutugaruza mbere Yesu Kristo yarabiremu abaryo mu district ni muri obusente bwifuzi ni muri obusente bwize kuyamba bacyara bafirwa basiza babo muri ya district tumukumanya bukuru bwanyu nabayito obusente obuteranke empungu burizo burya kinyanzo rya nkoko munkasese ne nkoko bagenzi bo ya miyanda ringandi yoning mumanye ngo leadership comes and go ubwembezi n'ubwiza bwakabugenda musikwaraga nkoko izo nebyo byo kurya bitari byawe watahora abo tataba kuza kubutama pompatini twababugini so okufa no kuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo kutugarza amaramwa go kusavinga interest za public because twabantu turiye bitari byita district town tusakore sente za public za night sintuhereza public unit ya hansi entomingu dosiskire amist garyo organizer yechba atinanka ngo kuza kubayita pipes za mizi nainda kamagara kutezogu kudividing amabantu no roso grounds ni individual grounds yonondora bihoyinka MP onondora bionka RC5 ntubantu garza Yesu Kristo ahankoni ntumugarza misumari nebindi ekindi ya Yuda Iskariota kuza kureba Yesu kurebye Yesu Kristo mukama witu mbona ko ubwo
akubuza barabayimbaza kumurebya atumanye umusiza n'umunywano wanje andi hiye konka Yesu Kristo nawe akaraka kugira ubwenge ko umuntu wabiye utazuye imbere rw'Yesu azuye bimoyo yajya omubatende kwabangimwe mwe no kunkubariwa bwire busese omuzugu gutakatiri hinda kuza kundebe Yuda Isikariota akamurebye yabagera twonka so musana ubunana akumhayo mukambamba musaraba ni nyende nsu mwakumpazinga ati ntiza kweze nsu 30 ze feza omusiza mutweze tumusandage konka baraba musandagire anyuma y'uburonka bishatu ko barebe yajuka yago mtutu yatimba bareba nebyo kutangaza bya ibiroho bw'irobu ne barebe miyaga yihunga ne barebe ibintu byo kutangaza musana gwe cyanda bajya oguhona ari afia bya mwana waranga katubita kumangwa ka mwana waranga mbrem na nata mu district sibirumuna no marwaru mbara regional faro Kampala Kiruhura Ibanda n'ahandi byona za Kamwenje umuntu nabari district health officer DHO omuntu abari district education officer ninga district fisheries konka kakuza kwerezo mu kinkogo murumo aba ba district service commission nabo ko bari yabukiko bwa district kwezo mwana umurumo ajya twonka noza kumpa kinka kweze kasi kutwa kwiye mandate nga district councilors tukakuteka kachuka service commission tukakwa approvinga ngo herezo umuntu murumo abwe cyo enda baje kiba kwa kanufu n'empera yawo so nanimwe wabo doctor no sasugwa government abwe cyo enda kugira ngo banze baje kiba kwa kandi government kusaswa amheru ni sima bukutora abona bona ibode na muserebende we bari kutureba kandi uturukiza nince mangu following am kutuyona naka message mina karebere we kutukunda nibyo ruko muri Kiruhura bona imagwe turwe byamboni yo muri imbarana tukusini muri rukora na nabari ba Kazi TV Kagongo Ibanda district ni mbende zo businguzi istom kandi mu manyengo no muraze kusemera rwo maramizo abashuma bazuyamisho because Ibanda atanicho muzegumire nibizo mukaza kwa sebaga bamutemubora bagiragara kandi uno sasa bamagufa gatemwa baga nuno kigizuka ese muyagenzere sente zagenze so emihune etoriyesi yona mujegende seze eje emihune te kusasa bwo byamuka mu Yesu Kristo amuzaraba yone jeti yabasika mu nene ndize musumara mu bambi akoye rya kwiba no mamuka magara evare no so finally mo ami Denmark Easter ariwe ni no in a line you know taking a line church into Easter ndikwendera nintekwa kusima abatensa kandi sime n'abareba Sky TV n'abahuriza ba Radio 5 aharinye ko muyikereza muri Kristo Easter ninjijuka akurugero ko bari kungambara ko kufa no kuzoka kwa Yesu Kristo kama witu kandi njumanya ngo ejekabire buriyo bwire witu bukwesasa tukesasaza tukamanya tuketisa nangwa na mnonga tukebembeza rukundo ari abantu batureba namazima ebitwagamba twabigamba kunka tuyine kwijuka ngo emperuka uri umunya Uganda ndiyo ndijo nico itumuri itwe mu Forum for Democratic Change ntugira ngo ni one Uganda one people ebituru kugamba ntubigamba kunka emperuka uri umunya Uganda ndiyo ndijo tino burabura umunyu bishatu ndishakagura rushanjo so okurwanirira ubugabe bwitu eshekwa nebere konsani ya buri yomwe kandi muriwe ombwira butube turiyo kwetisana eyitukweta hore wiki eshekwa no teka umuyihange ryanje daradara nyowe nkozire ki ntireho ki okugira ngo baranyujikiraho kutari kunyujikiraho konka katekaho ihanga erindi kuteka mu daradara shekwa ni nyesimizo okay abari ba Sky n'abahuriza ba Radio 5 kuriya DJ Kanyame y'ikintu akupana kira kutibekanisza mwe bari mnonga kugenda ni iturugendo n'utatwagira mu technical hiccups twagira mu buzumbi yo batuje twatebekanisa kandi twa program y'umuringo gwona tweraganisa ko biherezo umuringo gwona cyo twakorera izo amuzum Easter mushemerwe konka mushemero no mango y'iki mu celebrate nshasa kubwambirwa umuntu banogiye tunajaguza Easter kandi ukarengwe waragiye amwita Easter bivuze hati ecywanoza guza wano kimanya tugamba kuzoka kwa Yesu wihirewe kibi konka iyo cyakwita witwa waragiye no at Easter horiya neba yakuyamba kindi ituterebere Yesu nakora abako batakwiza ngo Yesu akazoka ringaroho ituterebere Yesu nakora ibitari kubasa twareba ibitakorwa muntu ibitako biboneye ngo mutakimanyira ibyo mwigura murebe kufu munsi so ito tumurebere nakora ntikikireza nk'umushije ubwo akazuka kandi ariho nabwo icyara bivire kubarinda kindi ndubeta mu kigunda cya Sky TV irakari abantu rwa katano gates za kwigura kare munonga shahina gates za kwaza igwire kare
abantu mbija kwija karabe shoguzi mbazafutanika kare tuburi umwe na unafta ramanyikiro nimo bakwije kwija kare mukeshitamira mukare ibyanjye bashemire bicwa umutagayata hanyu uza ikashayi naza yikiro nibyanjye byahwayo ntwa twakwiri cyo kwetenga cyamazire adeni tutandike byitu nabo cyo stage itugambira bajombekera ndi yatandikira kujombeka ati kuri events batanga kombeka stage today omukasheshe neza ijwe ngunurwa mpaka ruwa katano nabo cyo cyukore ko buhango bukintu kukiri abeshonguzi nyamwingi munonga babembirwe Shiba Karungi Karungi n'izina riti yakuno no baraba ize Kampala best western artist, that's what you can say. Bamwita Shiba Karungi de n'abana bitu bomba rage mukumanya abakitire bakakita international level ba rasta cyaza abantu batwira ba tried and tested. So twirina kwayaza na bandi ibintu bitwerengu umuntu warga kiruhuro warga bwero warga kashagamo warga ngahi ntwena nkora cyo nobora biwe no basako utakujuti abanyikiro tingi babasa unkatwe twakwire band twakwire gospel music wa enjoy ingere Radio 5 team yora ne Jacques na Sky TV team nabaginya batayira nkamukoreba they will be there. So mwije just kwata table waranda gura table no tujurikiro yotinyenda table nyinyona family yanjye nyine mutwara nyatano nyenda table ninga nyonyenda ku VIP mutware ibiri nyenda kushitama ninga yonyine mutwaro gwanjye gumwe nyenda ngu muntahi kubandi comfortable kare byanjye all said and done. Mugende murare n'ubusinge manyeta Paul Abaho da political surgeon aba audience Okubiri hamwe na side ya Radio 5 ecyo rakore murare n'ubusinge bari mu konto n'abari nyuma kamera n'umukuru mu mugwama ni kurengo cyane kiniraka byahika omuntu omukaye. Good night. Sky TV irakari abantu. Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabi nnyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karungi aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara. Ekigunda cha Sky TV showtime. Okutaha muno mutwaro gumegonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kache emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho